Da 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 da. Hi. Vara rangal alhamdulillah. What a busy kota thi wale ni. Busy yes hama abadu sulehen hama. Ev vanek busy ko. Wale. Ah. What digu journey ezuge. Mahata balala fenda mutido. Me furudu minga fashion mutta. Kine fashion ni. Fashioni aslu ane. Fedu school golu nirwas. Allah kiya hive. Engulaniko fezu ge cousin ne fezu ateni acoustic kita. Then ege mi narkotala kikebrane emihun kiyade kutikudetsi ane kulala de bandala finna. Engulaniko fezu cousin ne furtamas fezu daskuddini mi kiyaraga ki. Da 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 da. E ragu. So then fezu hitara amara mole fezu then guitar kulan egotak kulan. Then ane ehen damun gos den fezu school nimma fati lankaya ane fezu aslu daskuri 4 languages 8 years vande then er daskuris e gitagen gola then male asa ane anike 8 years vande languages daskoffa then fezu male asa me mihin rattin kolaka ko hang around koffa emifurtam fezu igota public nukuti aatiya Nukum fa say passion negota nukumefa den wagate ki fezuli bani chance miraj band kole den ega miraj band ei munko ge ane band den fezu ega mihin kulala nasandra kulala egotan golen fezu evskat ken hitakanara aslu music wane fezu ge primary jobaka because I was going to be a tour guide a translator ekam den et mihar emme unexpected ko duwa ko sitakannare me burani barang aslu hama me dream kuring abinia grade 8 koruni serums that I'm going to be a tour guide a translator me gata ehme me adu fezu mihar music koleta 22 years wairu kapul nukurave aslu me miha duas vanden fezu music kulevitse asli Fezu e bodu ka breakthrough ka we do. yes Kine kine fashion ka. dem aslu fezu dehas teg migata kudu ko kolem fashafa dehas tineg opportunity libigen ane resort dam fezu gem for them resort ke mir fem fish so erulani hin kujja fezu aka kulen ko bongo jahala flower kiyan muhammad kiyan mer niyawj muhammad egota start wegen gos thing on and off ekala football team ekka wahen meenassa ena gossa ehen damungos fezumen dimawani fezumen mihar band gori guitarist fati then fati fezuwa muhammad ahen olamungos muhammad aswaram paliwani wegen muhammad ane muhammad asl leela kutsinge then Muhammad free India free ma fezuwa fatia wegen lawkiya kutsen hode hodamungus ane fezumina ko lawkiyan dia jaju ammade us ehmbuni me geni men bavar mi ungen ulafa den fezumina ane fuji ge bappa through kon astu fuji geni den inge law baratun abades fuji fene ema ane fuji bappa bulani furgan wala lawkiya hebe school us nimitse nim fezmen Furgan bappa through ko Fuji kennen. Genesken then Fuji join kuri band. Then a time frame tarega Fati gulani drummer ammade. Er ammade gulani akasaka band ka. Then ammade buni ammade thimas deshe buni fa then ammade annan 3 months kafa. Then hatar mihun ehen ulamun gos ayya bassist band join koffa emme furutama kulen dia showing fezume meenani ditun anniversary fa ei first mihun elvita eduwas meenani ditun anniversary ei February ashara dehas hay hemo wara kinadasich ashara hal meve ditun band ga
ෆස්මිහුන් එක්කෝ මිහින් එක්කොම් බලේත ගේ ලයිෆ් කද උන්ඩන කොම්මස් බයකු තිබෙන සපෝට් ද බෑන්ඩ් මෙම්බර් විතරද කොබා ෆෙදු අනේ මියුසික් කොලම් ෆෂාෆ මේදා හමෙන් අස්ලු මිහින නූලෙන් ෆෙසුගේ මම්ම ෆෙසුගේ දොන්ත ෆෙසුගේ තිත්ත දැන් කිකබුණානේ ෆෙස් එතින් මිහුනකි like ෆෙසුගේ අනේ ෆුරගාව් ෆෙසුන් පුරිහාකමකුත්තේ මිහ ආදියමෙම ෆෙසු අනේ ye nephews niece mimhun emme ane aslu shukura da kurani gotevesnege to everything that they have done they are doing and the support that I get every day from them ayra varginu me carry dibe me stand me noni daira bole unadi muani to fezu ekal kam ah ෆෙසු මියසික් වල නුකුයින් ඒ රස්ලු රිසෝට් මියසික් වලින් දා ඉවසන් හෙකුචෙන්නේ so එහෙම වීම වර ෆෙසු මම්මස් කොඩක අඩ මම්ම විදාලේ කියවන් ඇස්ත මියසික් වලින් දැන් ෆෙසු අදසන් නම්බරද දැන් ෆෙසු මම්මිකාරිගේ බුනි one day you will be proud of me let me play music ei fezu ane bastaskoggen fezu e huriya bastakun lawa viskiyene mehinne so I convinced my mom ekam mamma kudaka doubt ekka huriyus then wara ginamiyunge faratun hama noruhum ve ane wara terawa kala choose puni anghinaka vegen hurimaya ekko ekam fezu e kantattaka dini beer confidence so hum ekahala wara hituge jeches pune february ekam fezu hum mikam fatu made mikam fatu dupwal ashara haru iruga mihe ko emme hurtful ko puli hadanu bohakes vilagenu da comment no ehenne ekam ku demme me fahun mibuni gota wala derawa achieve angenaka vima resort gosken ane tinung hen kamenni ti eden ennunas aslu camera akkurumati ge bunnen nuche waruge hama waradera vachi etsi inde hituga ekamakus fedo alennu lamaneki e fedu gabul kuragotuga en evisse balanu gane fedu me harfatakun aramun yama asu fezo me misaban adew mige asaru fezo pende ko taku ki hisab ko tedu bunanama astunege ei ane me irat kurvem ane tune band gemes puran ane harmen jehne ane marwande semmen ekkotti ben irat kurvem e azumuge tibe so tune band exist wana warig fezu edan karne wara kike bunane mi nege kiya dekar ekamuku starfan fenidane ane hama warak ekkala hama hardcore maswari kota asu fezu ane musician ek noinama fezu aslu ane maswari fezu me sahakala tune band gittora inge aku moli music industry go emme korita bana ane hama yage inus the hokkobe jem don kaman nashit me korim fezmaran benha habib ati fezu zaid ben zaid benim mar ginemen negdan ekam zaid ane vara reach Allah kiya ekakoi mihama fahem mihama fezuge awa like
legends. How? Paukurave varu. Okay. And then Nimala mangale ebata video unde surprising Korea belun therinda dukolla echenge bat Korea. Korean eben varam but surprise. Ekam e buna kannuwane. Ehem wegen Korean eburi varam baver kantatekin ganna. Ek tray raat kuri viamum varang ava fenna naalawatamas. Ekamuk. Or a good surprise. Ehem e surprise kutku bandum fizu fenna. Cover album with the Me fezumen ki November ekam ku mida speedum vechayam kunnen adien yen November kana kunnan henne. But we are the process of it. Okay. Thank you. Welcome.